ассалому алейкум, апаҳои азиз, хоҳарои азиз. Номи ман Нижа Манзалатои, директор компания Фаберлик. дар компанияи Фаберлик ҳамагӣ 2 сол аст ки кору фаъолият мекунам ва ба соҳиби званияҳои баланд шудагӣ ҳастам. аллакай дар командам зиёда аз 10 нафар директор баровардам. ҳамаи шумо апаҳо ва хоҳарои азизе ки дар хона бекор мешинед, хо дар ватан, хо дар муҳоҷират, ба кор даъват мекунам. дар аввал ман низ бовар намекардам ва баъдан худам кор карда соҳиби чунин званияҳо гаштам ва ба чунин қарор омадам ки мо занҳои тоҷик низ метавонем кор карда. биёед ҳамаашро бепул меомӯзонем, бе ягон вложения бизнеси худро пеш баред. меҳмони яке аз ноҳияҳои зебоманзари кишвар, ноҳияи Ёвон мешавем. ассалом. Салом. номи шумо чӣ? Бибиоиша. Бибиоиша, чанд солаи? 6 сола. Арча шодон омадӣ, ба хонаи мо меҳмон омадӣ. инҷо барои кӯдакон хӯрок омода кардан, мевагӣ, ҳар гуна шириниҳо ба хотири болида гардонидани хотири. шумо аз моҳиҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. эпидемияя паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, хунук гирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, самюнван барои шахсоне ки иштиён надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. салом дӯстон ва мухлисони азиз. айни замон мо ҳамроҳи овозхони шинохта Гулдонаи Алиёрзода меҳмони яке аз ноҳияҳои зебоманзари кишвар, ноҳияи Ёвон мешавем ва Гулдонабону тасмим гирифтанд дар соли нави мелодии 2022 ба мактаб интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим якчанд ҷиҳоз барои хӯрдани хӯроки кӯдакон тӯҳфа бибарад ва ин амали хайру савобро анҷом диҳад. Гулдонабону соли нав муборак бошад. саломат боша, ба шумо низ ҳам муборак боша соли нав. ман тасмим гирифтам ки ба ҳамин соли нави мелоди 2022 каме бошад ҳам хайри худро ба ятимҳо тӯҳфа кунам. бале, зинда бошед, саломат бошед ва мо ташаккур мегӯем ба шумо ки бо вуҷуди он ки як бонуи танҳо ҳастед, аммо ҳамеша ба кори хайр машғул ҳастед, кӯшиш мекунед ва тоҷи ронсои пурон сарватмандон бигзор аз шумо дарси ибрат гиранд ки як зани муштипар метавонад ки чунин амалҳои некро анҷом диҳад ва мақсади таҳия кардани ин навори мо реклама кардани Гулдонабону нест, балки дигарон дида аз он ибрат гиранд. шумо моро ҳамроҳӣ намоед ва мо беҳтарин лаҳзаҳоро аз ин мактаб интернат пешниҳоди шумо мегардонем ва ногуфта намонад ки ба ғайр аз хайр инчунин Гулдонабону тасмим гирифтааст як барномаи хуби консертӣ низ пешниҳоди кӯдакони ятим карда мешавад. бори дигар дуруд азизони дил, ва ин лаҳзаҳо мо дар мактаб интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Ёвон қарор дорем ва Гулдонабону Алиёрзода яке аз овозхонҳои шинохта тасмим гирифтанд ки дар соли нави мелодии 2022 барои ин ятимхона тӯҳфаҳо, аниқтар аз ҷиҳоз барои рӯзғор тӯҳфа карда бошанд ва мо суҳбате дорем бо яке аз мураббиёни ин ятимхона. худро муаррифӣ мекардед? ман Саидов Абдусамад ҳастам, мураббии бахши шабонаи ин муассиса. воқеан имрӯз боиси хурсандии кӯдакон ва ҳам мураббиёни ин муассиса аст ки апаи Гулдонабону як чанд ҷиҳозҳоро барои пурратар кардани шароити инҷо овардан, тӯҳфа кардан. воқеан ҳам бо якчанд сурудҳояшон ки бошад таби кӯдакони ин мактаби интернатро хушҳол нигоҳ медоранд ва боиси сарфарози ва вақти онҳо низ мегардад ки
تا یک دمی هم که باشد دل اینها رو شاد بله. می‌گرداند. و در کودکستان شما چند کودک یتیم هست؟ شماره عمومی اینجا باشد 196 نفر رو تشکیل میکند که در اینجا یک قسمتشون کلان یتیم و یک قسم دیگر نیم یتیم بوده هستند. بیشتر از کدام نوعیه ها هستند؟ از نوعیه توبه مرکز و خود ولایت خطلان نیز در اینجا هستند کودکان. و بینندگان عزیز، اینچنین گلدانه بانو یک برنامه خوبی کنسرتی سال نوی نیست پیشنهاد کودکان میگرداند و باوری دارم که خاطر آنها شاد میگردد و شما از کانال ما دور نشوید، زیرا لحظه های خیلی عجیب رو شما میتونید که در این برنامه ما تماشا کنید. 6 ساله شعر میدونی؟ بیا شعر بگو. ارچه شادان آمدی به خانه ما مهمان آمدی شخ چهترا با بازی چها آرامی دادیم تا شب سه زنده باشی، سلامت باشی. نام شما چی؟ من صبرینه جان. چند ساله ای؟ 7 سال. اوش خیلی بود با مزه بود؟ باشه دوست میداری؟ کی آوردوشه؟ اکوشه؟ سالی نو مبارک. نام شما چی؟ سومن جان. سالی نو مبارک باشه. نام شما چی؟ شکرانه. شکرانه جان. شما چی؟ شما سلامت باشی. شایستمو. السلام. چه نام شما؟ امید جان. چند ساله ای؟ 7 ساله. مکتب میخونی؟ معلماتون خوش رو درس میتین؟ یکان شعر میدونی؟ شعر سالی نمی کو بگو؟ سالیدم آبد شاد و غزل خون تبریز سازه آدرکی خود این روزی یک بیاور روزی بارد روزی مدور. سلامت باشه. و دوستان عزیز، این زمان چگونه که ما قید کردیم در مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب اینترنتی برای یتیمان در ناحیه یوان قرار داریم و در عرفه جشن سال نو بغیر از گلدانه بانو علیزاده اینچنین یکچند شخصان خیرخواه اینجا برای کودکان خوراک آماده کردن، میوگی، هر گونه شیرینی ها به خاطر بالیده گردانیدن خاطر کودکان یتیم و فکر میکنم که این بهترین کار است، کار خیر است، کار ثواب است و تاجران، صاحبکاران، نفران ثروتمند نیز میتوانند که آمده به این یتیم خانه که کودکان نصفشون یتیم کل و نصفشون نیم یتیم هستند خیر کرده باشند و خداوند خیر آنها رو 10 مرتبه 100 مرتبه میتواند که زیاده بگرداند. تشکیل کننده این خوراک زیبا انیخترش آش پلو، میوگی، شیرینی ها و کودکان یتیم همین اپای عزیز هستند و خود رو معرفی میکردید. سلام علیکم. من مطلوبه سلیخوه. من رهبر تشکیلاتی احسانکاری پیشرفت میباشم از شهر دوشنبه و امروز ما در این اینترنت تشبس گرفتیم که برای تمام کودکان اینترنت یک چاره‌بینی خیریوی و پیش از سال نوی تشکیل کنیم و در چارچوب این چاره‌بینی ما دیگر صاحبکاران جوان تاجیکستان رو جلب نمودیم و با کمک آنها امروزه چاره‌بینیمان رو برپا گذاشتیم. خب برای دستگیری همین چاره‌بینی و تشکیل کردن امروزه چاره‌بینی پیش از همه به ماموریت مکتب مینداری خودمون رو میرسونیم که امکانیت دادن تا اینکه ما در اینجا این چاره‌بینی رو گذرونیم و همچنین اون صاحبکارانی که در این چاره‌بینی خیریوی اشتراک کردن همچنین مینداری خودمون رو بیان میکنیم بگذار چنین نفر و سطح چنین نفران زیادتر شوند و خبرگیری در اینترنت نه تنها در روز سال نو بلکه چند وقت در دیگر روزها نیز جای داشته باشد، چون که چیزی که ما تشکیل کردیم یعنی که این آش و دیگر چیزها برای اینها مهم نیست، یعنی که اون دیداری که ما داریم برای آنها، اون حسیاتی که آنها پیدا میکنند و خرسندی که آنها حس میکنند برای ما اصلا مهم همین است. تشکر میگیم به شما معلم عزیز برای دستگیری، برای خیر کردهتون و در کارهای من بعده شما نیز برای موفقیت های نو رو طلب میکنیم. سلامت باشید. سال نو مبارک باشه.
نام خودم، از نام کلکتیو کارمندان مؤسسه، از نام تمام تعلیم کنندگان همین مؤسسه به شما گلدان بانوی عزیز، به شما مطلوب خانی شیرین، به شما تمام خوشی ها را در خاندانتان آرزومندم. بگذار انا همین خیر و سخاوتی که دارید در این روز با سرودهایتان و دسترخوانی تشکیل نمودهتان بگذار دائمی و همه وقته باشد. خوش آمدید نور ملت تاجیکستان. معلم‌های مهربان، سال نوتان مبارک باشد. برای همه شما این سال 2022 خاندان شما را پربرکتی آرزومندم. بگذار تاجیکستان ما پرنور و آباد باشد. مرا سوداگر شما سال نوتان مبارک.